Masabenin nabot jawin nilapha na kamin nausen min tabok jum ke he pangin Trump buite etiong min German etiong min ahin kamin hin pauzo ku buite kahin ke pain Bangalore KWS or General Bangalore ku kite ai mi te na o he na mi no achi na mi na ta mu hin e a chu tu chung kong kal so na personal la kong kal so hi long le chance ka kala no ma t-shirt kan ki choi hi t-shirt chung all say the ne ka ti sa penen pathian lacha pastor reverend chule adang dang mo zo se ka zana salam kabein chule adi dia pastor ulun pastor thongmin lun ama he high school hana kong kai ko mon hi nulam lena ama wang chu class tam ta tam zo hi na liang kha chu ka hi di po pathian ama he pathian la ga ama la ga ti chu ka sei khan nom ji hin ayong le pastor langa hin mang chata ke chu ganeu chu ka hina na ma sa nga se yo na ke hi langa e mang chai bi hong ki tu le le ham la gam ka hin mon ka lunga mo the ne chu le no le pa te ho ka he long so so yen nun nei nei hi hin pa han chon do ne te ni nu pa ma ya la sa sem them ka hi nai ho pathian thu pathian la sem them ka hi hin ama ni ho hi hin chu la dang dang kamuin kalung amongin ahe thil khat thil ni ka sei no ni ka sei ba ke personal a chu hong su ka hina en rong le ka sei nom neo khat amen tu chung gal in neo to saya ke eso de VNCR in jo ka thei kham khamoin ka bo thei kham khamoin a center na gola lu hi jong le in langa imi sa te ho kitil ho na thei be eding ham ti chun jantar mantra protest janam ka dong ke bole press conference song tam thimpi hong ke bole indigenous hong ki kal song na he ta sa le hagaw he 50-50 anjwa langa jong ka ho le min ka se khanji bo hitin tu sum ro he I khan wa le boi khade hi hin pathianin mi azaja aseme te daute bible awang chu aman aseme leven babel building akona hum ki khan kha hi hin ei bizele community ake tai each community as a culture kinaya so identity he each culture identity chu ithodo na dinga he mun le mol ngai he hi chu pathin I ho ba hin jing pathin I choi nam akil na ka he na aji chu aman ap culture identity ki nei no hele ko ham e sin no ke lo he a hin culture identity nei na hello pathin asiam pa hello so aum na ne he ka sei nom chu each culture identity I tho do ba pathin ikila sa the ne de ma chu space gamla go ngai hi hin ya chu tu I boi lai ta wa he gamla go isa hichi nadinga chu ko ham asa mizok china ke sathe bone pathian la chawa tawun atawun le CSO thene de da leyen nam bi leaders allan adam dang in pilang ho he hen so branch ala le general headquarter dang dang unaw te holang zo ko thai cha e bole ne hiti chun ke so tel hin zo ama ho e volunteers ho le nam se bai ho yo ai se kam ho ke tho pe na the ben ti chun kum si le khat bai ve ke bol si ka thangin annual event sports events of ks or DNCR a hin new kum jan ke bol ta bo ne he I boi ji chun I boi kum ke pat a hi ji chun a hin kum khat kum bi khat a hong ki sai ta ji chun bol ta de ti chun hong ke bolen ka thangi he Echina din chun volunteers or le ke so community schools
he ke so community school se group tabang ake de je he so he ike thu pi the do ham di jun in 8 and kan bol ben he is na ding chun t-shirt ka se mo ben he t-shirt cho ka se tamu ben sang thum lang ka se mo ben enge de hi wang chu sang group sang si sang so nang ke thim mai the a hen ke ho min mo ti dam ka zo man ta po ben kang chala ka hin organizer wa hele he t-shirt cho ka zo man ta po ben hele tu chum hilangai ke personal ka hung to hele Delhi to Bangalore hai population of the tham e hoa ti kha kalunga ahum ji chun business mind ka hin putan ko hongin he chi he t-shirt he zakhat kan ki po hi in zola ma chun langa jok ka ga kit job in response a positive the zingin mo population ratio de vetinga hela a response so positive de zeng ka ki pa de zeng ne to a he sai hilo le som se ki yong lo de ta lai ka vet na som se ki wa hi fa de de hi zo sai de 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 ka ki ne nai tai ki ho hin zanga nga ka zo hi yin a hin ani ho a event so ake chai pa nan za kan ka ki mo hin zali ka ti win a hin Bangalore na chu I ho sat thei do ri ta san na ho sat ti le tu la chu de hi yong koi yong na IDP se ta mo rin a ho sat ta ke IDP ke jala ti le se ni so a bei hil ji tu ni jong le ke so di ngai lu na ka ti nom lo he chi hi na a thu chang pa chu ke so di ngai lu na he lo wen an so in 8 of 10 ni chu ke so community school to village volunteers or he aki ki tiam sa hi zen pi ta te ngai ta ne ya chu anzolam teng le ka za nan da bala kyan pa sai ke phallo hi la kilomet mai la ya ke so Bangalore ho ka hin ki pui hi in ama hon ho la koi do ha a koi na na ne tin de hi in chi then so pi ta te do hi request sang pen ka hin de hi so hin tin ani na tu chu hi bui na wa hi SA pan hi MLA ho hai na separate administration SA chi hin pan ya mo hi ne mi pin SA ni ke man lo la ya mo a hin pan hi hin a hin pan do ovin a thik che taw ne tu ni chana he thik che no na mi pi a chu mo wa ke no moi ta lo he legislative as a ho ding represent e go bo hi in a hin e ho political aspiration to ke saya ke macha abor da bowin a development matters ala macha board he de lo na as a political aspiration ahin parta na lo wa hele ahin parta ba tu ni chang de idin video wa lo ta he is it chang pi ke num thai ta bon ahin wang pat ta in khat bei the bridge ke the ho group min panel discussion an bo na wa end of fan kana sayin rumors ka za danin MLA hon Delhi jantar mantra protest apodio hi ti go design ka ti hi ta chon ata ai ta hin apodio no men 10 December thai ni lo jantar mantra de ya apodio hi a hin apodio se hin ipiform apodio yam ti chi lo he ka hong do masang jet chon MLA khan e go bin ke so Delhi president hi na le GS to ka che ka ke ho bin ama ho za alum tam ne e ho mi PCS so e ki to lo hi oi mo di lo ama ho mi ko long za ki te lo na mi ko e ama ho ki to lo ki ho man na pe hi hin tin e a chu i pi form ma bo do ti ho se ta te lo na tai lung da ho chu bang khanen tu ki zo mi ma ken amen sau pa ka ti jin abang khanen ku ki zo ahin ke so ai approach a hi ji chun we so jo a bul a pana a bul ti do te ke ho dharma pana he ku ki jo a ke te hi ku ki sala ke te nom he jam le ai te ta do ji ku ki jo be ji in la ma ke no to na he ji chun he cha ki ji de hi a ki ti le ho in jo hin na tham khat na lo ho i khat ti hin se ta peng peng ye MTFD kita kenal mana Manipur Tribals Delhi Manipur Tribal Forum Delhi
ama ho approach cho ama ho na bol wa le ku agent HR chi cho ai wa nga chu ki ho ko mai ki thu bin an thum ki na cho ya chu ka lumo to ya chu suggestion kana pi cho ile ku ki pi te li ho ana consult urin lang ama pa te hi ama ho alum wa ile online meeting kan bong na bin te ka ti la ta cha ana consult him dan ya chu ahin convenient meeting in PCA ma de ya ka ki ho win point ni ka say win tu ni le hin che MLA hall ayong organizer mun chu na ama sa ko ki ho de hi 2 points chu tu apana ki zoma MLA hall a movement no he na din pi jing de na ki question khat to ding aban de ku di zo hin na pom de na ki ka ni to ding yes at the while Delhi so ki support han na azi chu ki ho la han la ki mai ka na za chu ki ho la na ku di zo bi ma jin ki chi ta le mi pi lo tho a movement ki dia chu mi pi lo le pan na be hi ya chu mi pi men de ja na chu mi pi apom pen ko ki zo chu ka tin se ta cha jing de hi ka ti wen ke so de le chu na ya chu tu ha sai ki le MLA khan na ki ho de wa ye de ya ke so to ke ku gen pi to MLA si si tam khat chu ke ho ding ho hi in ji chu phan in na lai ve ne ho hin tu anjo ding le ki khan ma sam taw na iti man du ham ani gyal do te pa pa na hin organize abort he ne de ku taw na anjo lam ding le ani gyal do ite ti chu ka khol no min tin a valid request this is what we did in the night. Cái pe sẽ kiếm đấy, cái này